Nei, okay. O leo whanau vai atula o leo a mai le i atau a sabia. Ai sai ia le Pacific le ta ure mea. Le Pacific visa. Visa o le ala o le la sai ai anai afa anai. Ma nga disciples. O le la uke vai atu sa e pe o nai pe o leo a mai sabia ele i ai le sieri pe sa o pe. O a utonu atu la epa. O te nofo i tua mai o Winston Peters le fionga ia wawasa mana i Filippo i luma. So o mai ole o le lainga nofoa e nofo ai la i le fionga ia anai. Ia so o mai male nofoa le sa iai le fionga ia leota le whanitato po kalame. O aula o te nofo tonu mai ala i tua whaitatoa. Wa whaitatoa la le sa whale ato i tonu le fionga ia wawasa mana i Filippo. Wawasa mana i Winston Peters o le whaitoa foi le la le to whale mai i whafo. Anyway, ina wa uma i le pokalame o le aso, i o whaapea lona tutu lai mausu le pese ma pue ata. Nga mai lole si mai ta i tua sawa sa i o ruma. Whakta ole a. Mai se tala whaitoa whaku e te tala mo ai. Ia, tutu ole mai ta i toi anua. Te ai o le lungo le telefoni, toi li liu mai loa. O mai se te tala tu vaenga le fo le vaenga. O le vale neo te tali a. Fai lo whapea male li meta o te whaasanga i tua tangata le. Malo whaasanga tua i tua. Ia o i ti malon whatua. Le mana o te tala whatua atu whaitua nga scapegoat mai a. Nā no whai atu malolo ta mino mai tua. O male po o atu le aso le nā. Na o atala le whatua o i ti ma whairoai. A o i ti matoa i alo mai o mata ia matou le nei. Wale fo i lela lafi mai whafo. O le tūlanga i dai. Ia, tau manino atua o mea mama i lungo o tapo kalame. E fo i wa whafonga i Samoa wa amai e a fo e savea i a whapea fo i nisi lungo o lato po kalame. O tūlanga lea. O i lātou nei o lo lango sua whapea o lātou o tangata o le lango le fionga ia nai. O tangata nei o lo te e tātou whainga mālo i Samoa. O lātou le nei o lo te e le tātou whainga mālo i Samoa. Ai ia manatua. Manatua fo i la a whafonga mai le fionga ia anai. Ia manatua. O le mata upule nei e mana o mia le toa tele o le mamalu o le atunu. Ai manatua la e le o awai mai la anai ma le avaenga nei i mea whai ale atunu le whai i le maota le whale o Samoa. Le ofisa konsula Samoa. E o i lātou la nei, i lātou te le lango inga whainga malo, but anai needs the community, and knowing the community are vast majority people o i la mana o mia e anai, le sau e ulima whaatasi, ma le community e Samoa. Ia, e ala mai lai le official konsula Samoa, le fono whautua, ia ma whaifi au le whaile lato so whaatasi o whaifi au ma ekalesia. Le asa tanga i anai iai mai latou. Pea zaoni, ele ato sto se fulu i latou. Ale no ato fia tala luma mo a fale pu e ata ma le fionga ia wawasa mana ia malu o le atunu. They need to come down afa anai needs to think twice. Ona o le mata upule le mana o le visa. The majority le o le community. It will come hand in hand. Ma le ofisa konsura, le ofisa fono fautua, tanga ia i le aso lea. Tumu umalalo, tumu mai lunga, tumu mai fau. Io e. O i lai vai ei, o le lango la lea le community. E whaapea foi la, a whaapea sao a wala e uia le fionga ia anai. E whaapea foi lango le community i le mea lo mana na oai. Karsia. Ia, kaku karkaru ia. Aile ala kula le seri ia. Nga iti asa. Ana watu e loinga sisi vai tasi tu lo whafonga anga samo. E sisi vai tasi e sabe.
Ia o le matena o pito I luma ma le fionga ia le ota I longa e mau I le ota ina. Really. And to lepa we've known it. Yeah. We will never come anywhere near Yeah. me yele community at tātou Samoa. Le sapo e mingata isi vaenga sa o iai le fionga ia nai, which is tauleaini tangata Pasifika ina. He wouldn't dare come near us because he knows le toa tele le wasila fia lona maa. Ia wata tanga iai matua I fasi mai lava le a te wasavea I longa lana po kalami. Yeah. Ta le link fa te ngau ma ska update pe ka amata mai na ia o to New Zealand. Le le uta amata I le mata pule. Le anga e mo dia lau va ai fa tina I mata pule. Ve vesi le fono na nei amata le vesi. Yo. Amata le me fa peta ita e tina me folisi ta puse uma se minsta mo ia ele amata na tu mai lo leva no ele fola si ilo not fama. Sau sila I le tūlanga o le fina wina e le tamaitai le sa whai mapale ni o Samoa. Nasa wa ai whatina whatamaitai. I lona le taliaina, lona te te I le suenga le na whatamune. Tula epa, o mea e manino, o mea I awala mama. Peo na sao nuole fionga le, mantua le wate. O le siri la. La mana le si e lona a awa na nafi ina ua fai mai le folfolanga le fionga le fongfetalai. A le wasau nei le tae alfa pia mai e alu le lato fale wale fia. She had all the opportunity and nafi e si I lona a ao fesili. Aya, ele mfaina faya. Aisea, ona wa yele langona fefe. More simple as that. Le la fato au sumai ne le tae au, wa le mawhai wa tatauna wha a leo lona le fia. Iau tato wa ai umaiai, le mae o le ita I fōlinga ia, wa le pe o se fōlinga o se tina, pe sa o le sa noanga le fionga le li pale mia. E te le o wa ai le onga, o le afianga o le mea nei le atunu. Man tua foi, le na mai manino la vai le fionga ia mulpola ana rosa, I te tonu o le fono al palmine ina ua vale fonga waa. E le o ia o se tangata e moni le alofa, o na tūlanga la leo le tusi la lea le o siringia nei. Le tusi le na whaailoa mai ai le onga le drugs. Tusi o le fia maua se mapusanga enclosure I mātua o tu au. Tusi I le tele o a fianga whanautaini la iti, le wate ia wa leilo loa ma disappear. Me umanei, na o I a ao le tamaitai a o veo ia mapale mia, na iaiso na tofutanga whaatofa la inga, e tilo ia ietu ai ngā mia, o ia o le tina, o ia o le pae ma le auli, peifo I la mātou, la ngona al whanonoa, na mai manino lava le fionga ia mulpola. E le whaapea, she's not a people's person. Le fo la wo o mai le nei tae au. Le wo whaate ia I le drug test le nei, ma whaapea mai. Peila ia te au personally. Whafolinga mai whaapea mai. E ese lona tūlanga o ia mawalunga o ia o le whaipule. O ia o le whaipule le ta tauna whaatusalia I tangata. There is no law specifically lava for exempt mai e whaipule ni soni ngā tulafono. No, there's no one above the law. Tu tusa uma tulafono I so o se Samoa. Pete pena sau no le fionga le li pale mia. Pete whaipule, pete minsta, pete pale mia. One law applies to everybody. Ia aula ia o le tina. O te ofo. O te ofo I le lea lofa. O la tau o taitai. Wa whai la tau ma taitai o le atunuu. O le ita tono o le whalefono la tau o le sufiina tau wha matu la fono I whai mo Samoa. Le o whai o ia mas whataitai inga le lei mo le atunuu.
talo fai le fionga le li pale mia malana ka peneta o lo la tu tau mafai ia tanga i le af tu sa o ele se lo fati tilo i alo ia Samoa le Vietnam le onga la o le fala o fasaina nei recruit ai nei yalo Samoa very vulnerable situation if ele le Vietnam they've never left Samoa before le wo e fasio tangata ale la fa ali mai e le sa se e le tofi pale mia ia o se tofinga le leila le to inga ai mai se o ia fo e fa uli ai le tu pa ta mai tai o fela o ia le fe ia le fa to fala inga o ia o le pai male auli o ia fa uli le tu pa le mata o tu pa la ngona fa no tu la epa yeah ile ba ai ila na ba ai o ia o le loa meka o ia o fai tu la fon a leo ngofo ma classify le tangata fai ngā le malo ma le ese sengo tangata o le pisa si na fitfilia tangata fai ngā o ia na fitfili mai le tu malo na se utala fala o tele morsi le fia le e moni o ia na fili lo na tu malo e le fa pela o tu mawa i pela le nofo i o le tu malo ma fai mai tu la fono le lalo o le palemia lalo o le mautafono o i lato uma le lalo o le malo so makes no difference le masona ese senga baule ese senga o tangata whainga renga le malo na recruit el PSC o lo ia inga ai o la tau foi nei a ve ma fai pule o lo foi ia inga le officer whainga palo te lalo tu la fono al malo o le lan fa pena fili mai ai la tau e le fa pena just because na fili elo nei tu malo i lalo ai inga ma tu la fono al officer whainga palota ma lalo ai inga le officer fono o le palemeni lewe wo fodinga mai she's trying to classify I am above the law then I should be exempted hell no ele ai tu tusa uma so se Samoa ai ale tati tulanga le ma fanua ile tulanga na o original o mai ta to alua ta mai ta i feuti o chile si farpui fasio chile la sila ia o talanoina me o tau fuala o fasaina o a fia fuala o fasaina i na le la uta tilo lo que le ngomia on o fuala o fasaina o a fia te sila fia le fuala o fasaina me tu la e pa o no fa pe ina ua faile fi na unga le tae ao le fionga mai tai fai pule ia fa pe le fonga fetalai fa pe le fa popo mai fo le fionga le ale li pale mia na o fa pea o ia o le tina o ia o le fai pule tamai tai o fea o ia le fa to fa la inga o le teimi le nei wata tauna liu le to fa o ia ale watu ese le mele wa ye wale ti tilo ia le fionga tamai tai fai pule ilona tulanga o ia e sui mai ilona i tu malo o fai ia mawhata i ta inga le lei i le tu pao ta mai tai. E tanga i whala iei. No whapea, se tanga i whala ia fia me. I e la lewa e sau noa i le fionga ia pali i sia, whigau, ia whapea lo fesa ia Caroline. O la me wa mali liwa i nei ta mali i. O a fianga whala au whasaina. So doesn't she have any sympathy, empathy whatsoever? Ile tūlanga lea. O le ngā tauna a watulona tau au ngā lulua whātasi malwhai ngā malo. Ina ia lātou tau mawhai e whaafo ia whawhitau li nei. Ale whodinga mai, matua i le ai masona popole, she's only out for herself. O lona lona le whalolongia o le tau whai mai o le fionga le whonga whetalai. Ioi. Le attitude ni kako kilkilo iai. E pea o le attitude to tule e peresi kemi o le manatua o i o le parimia. Na e vai e tue ngā attitude ngai i a fia me ilanga whinau o ne taia. O lo o whinau o i a lavo le parimia.
That's a why. Absolutely. Eva ai fallinga o inana I lo ai. You know, the expression of her face, the tone of her voice, yeah, matua ese, the anger it really shows. O inaita mai ai, o matua ima e ele mai taita, o no lea, sa o ilole upu. La langona sesi o le amaua. Yeah. Na te reflect ai lola i le saunoanga le fionga le aki epikopo ia mataidinga. Oka talo faile me wo i Samoa. O te whawhetai. Lea la wa na faile fai unga le fionga le li palemia. Te o leo mai e whapea mai. Oh, nobody can touch me nanga le stula fon. Mana ia saunoanga le fionga le li palemia. O le a fono le kapeneta nei. Ma fai e lo matula fono fai tulanga lea. O ngaonga me o whala o whasaina. O le tusi lena tau. O lena amai ele fionga le iparmi, o le tusi leo leo. A lela na ia tau, lea ele tusi le. E pe umana o le tusi lea matu o ai foi. O sieri i o tu au pea. Le ai tu la epa. Tu sa ese le tusi ele concerned citizen. Lea highlight mai vaenga o drugs. I te tono o Samoa. E ese le tusi le na, e muli atu tusi le na. Lo winga e lua concern letters. Ese le tusi a mātua tu au talo sanga ina se sosoani mana o mia le sosoani e whainga malo. Le aise tali na momo tusi a mātua tu au. Le aise tali le fionga tu mai tai pale mia at the time. A watu ai lea matusi a concerned citizens lea. Watu ai matusi tūlanga I whanau yalo ta mai tai la iti e leilo loa ma. Le ai mea, le ai mase, le ai se whato whala inga, se langona alofa, se langona o se mātua o au ngani mai se mana o mia se sosoani. Absolutely nothing. Te sira fia live e mawhai ana relate ma whauwhaunga na ile mora mea to e sui e rotu sui le tali a watuni leo palangi whawau susu o le hitanwa. O a waia tu la epa pena e sila fia mai le tapo kalame. E iai ale langona, iai fo ile matenga ona manatua le matanga luenga nei wa leva na tau fo ma le whawhita uli telo I la tō iai a fianga. O ia wa ia whafonga mai fo le fionga le li pale mia. E le o whapea o le tō mawala loina o a tātou tamali I fo le atunu e anga waa. Ai o le popolenga ua tele le sotainga, va fale ainga, ia malesi tūlanga le ua tongi tupe, ua tele le tupe le maua I whala o whasaina, ua whapena na whaase e tia I fo inisio le mamalu ai silia le abatu o ni leo mai whafo, e le iani sotanga, e start fresh le mata upu le nei. Mawhanua. Nā sila I whawhonga o whiame. E ono whamatala ma I ate o sui lo mtu e lava I pia vō lava I me te o sui. Yo, nā sila. Tula epa, to be quite honest. Let's face the reality. Tate leo tau mawhai e whaise tau whaleanga. We are speaking the truth of what we see. Falling wa aia na tae au. Ile mae o le ita o matuai. The real expression on her face speaks volume. It tells the whole world of who she really is. Matuai a mai lava I fafo. Le wa falling wa aia mo le ita. Ia ai no fun whaupu. O le ita le tangata o iloa le a maua. Le ale mea o le a e mae ai pe a whapea e te mama. Yeah. A whai e te mama. Le se mea la I taifua. Le se mea o le a e songa ilo mae ama. Ma e a vau mo fōlinga wa matua. Ia wa tau mea I o fōlinga. Le manuia o tūlanga lewa iai. Ia lewa ave I whai unga le whongpitalai. A e le manawa o e whai pule oi.
O inala tula epa. Mm. So faso atu ala tulanga lea. How can you go home after le fono le pale mini? Whawhewhena e nofo le lei, e maua so toa. Knowing, o oi o tangata o le tai o lo i tu malo. Whawhewhela na whai o e masitina, masa tai le lei i tama i tai, ma sawa o le tau i tu malo, e le o mawhaina e whai au tiute, e te whai ei o e mawhata i inga le lei. Moni, ma whanua le tūlanga le te whatu, le ase me whamatala ma i ate o i lawa aile ana lila, ma le tatuwa ai na lila. Fulinga sawa. Ia, e ono whamatala mai i le maliliua tō, rua le na maliliua tune. Actually, tula e pa, whatu, o lana facial expression le na mai le tae au, that speaks volume. Wa whai loa mai ai le tele o mea nei tupu. La mela e tai. E te musi nei te wailo ai, mau ai, o le iei sa wa fianga, e ui lava pa a whapea moni, e te le itango iai. Ia, la mela ui tai fua, o te fia ma whapea atu, ia, tātou o e whai, o le mea te tauna tātou langolango le whainga malo, ina ia whai titia. Ia, tai ilo tula e pala atu sa, o atu lava le ngana tu sa. Sauno. E le mawhaina langona e le fionga e te maita i whai pule. Le loto ti ngā loto mawhatia, ma le langona alofa i whanau lalo waoa o Samoa. O na e le ai so na alo. Tulanga tonu la wale na. Ia, ele toe tau nā tia. Nā tia le nā tulanga. As a mother, you be concerned. You be concerned. You're more than willing to help out in whainga malo. Ina ia fofo le whawhitauli. Le ngata ili nā. A closure i le ia tamali. Le sunga ia pali i sia whigao. Whapea le afoni. Le professor ia Caroline. O nei tina. Ia. Tu aia la ia pali i iei o nalo. Ia a o Caroline le ai. Ia. O le tūlanga na iai. Mo meo le tina e moni le alofa. E alofa i lana tama, e alofa i ona ainga. E whai e la miotonu. A wa manino mai ai fōlinga ana tae au. Mo le fōlinga o le mai taita o le tangata e le kea. Le kea iai. Malo, whaftai. Kaki koe pa e misa kaimi i le drug test. Ia, le lana wawe uma. Poi o masina rupe le na o lona taimi e tarusanga masina lupe, amata le au tai au. E tatu e whaika ko drug test, le lana tatu, le la ufai nei, te rei tau mawa se tala o tau mawa sis. E te rei mawa se tala, te langata, e mawa ne se tala nei la fiafi po tā leono. Manaia, tā maia i le waa le mai le na si i mai le alia, mai sa vai. It makes sense le tala le wharu. Mo meo tala fatu, tala fau. Mo meo tala le aini onga nei tala. Ia e tanga iai. E mawhaia se aliana sau mai sa le longa na i mu whanua. O le mai in tau e le otia i le alia le. Le menga tonu ale o le tala. Wa le whai ma se maa fau alofa. Pe mo i nei tala ma nei mea. A le lau whamanino le fionga le li minsta. Ina ua umana wha leoi na mulau ulun ta upule ni. Sa ili sa olo i sa vai matulang. Le ngata wa wha maonia mai e la tau i sa vai le ofiso so i fua malolo ina. A wa wha maonia mai e la tau i le ofiso waa. Le se me wha pena na tupu. Sa o wharongo longo i se tasi fo i o le tā lofa radio Samoana nei. Matana no whele ne le lale. E matua ofo le le tio i tono Samoa. Ma o telefoni atu tangata i lana le tio ana nei li taia. E se pepelo mei e taranoina tono le pare mine o Samoa. Le ngata fole natu la epa. Ia watoi mawai i pepelo ar tamaita i whaipuli. Le na whapea mai, ia wa whai mai le ainga la au le alia no des. Ana toi muli a whapea mai e sao. E lua ambulance na lata wo mai. E le mawhai na office se ambulance i tono le alia lea.
E wa vai mai na le mo pepelo le mafau. Le aina saunga le MT alia. Ai mele mai le alia. Ke lo. Ole tau o mele mafanua. Ole fe tangata pepelo tono pa mene. Ole matu fai pule na mula u. Le na manua elo na ingoa ile keise fale alili mo mua. Ale foi lau toi amata me i le tala whatupu. Hearsay, o tala talinga, tala whalong. Ale mea la e matanga i le mea. E utu e resi le puru, e whapae na ia. A ori tana tana tua le puru, ai au. E ana na whanua noa roto ma whanua. Se o le pale mene o sa mo, o le mea kilo uma, i ele atu nuu. Tilo uma, i tangata, alea mai matala le, nasa u whaatau ia whai. O la tala mua lava ina ua adia e mai le saunoanga le fionga le ale ali ia Minster ia vaawau. La tala mua le na whai atu ia tawhia. Yeah. E whi, e le toi umamo me o le wha ngutu lua, tu lou le afioanga, le tau afioanga ma tau whaipule. E le umaila i le wha ngutu lua whai tala o namula ulu. Tanga i foi, o ia le na mafua i nele whaafita uli le tula i mai nei a whanadili. A le fo tu e sau mo me o le whaitala, le sa ta tauna mafau pe mo i pese se. Awa nei o na whaaleo ina. Because sa o le fionga le whongwhitalai. O mewa e whaaleo ina, it's only a hearsay. Yeah. O la le wingo tala natu la epa. Mea manino, mo meo tala wha tupu, tala hia sei whai tala. Sa ta tau na wha tali. Sau pea le whai pula whale alupo ia. Sau ia wha leo. Sau e wha leo. Me whala nawa muso e whai pula whale alupo sau e wha leo. Wala na te ro me pepelo. Ia, se i tatu sila la tatu i samu. O le meo le tangata le maanga whangafa. Le maanga whangafa, ia. A whai nei la o le lo ia ma tangata whai business. O le tau tin o tangata whai degree, more degree holders. A se vai la i le vai o me tu la me tu ngata. Ta mai ma whanua i le minsta la vale o ai foi. O le soifua maroloina. Pai mai le minsta o soifua maroloina. Ina ua whaatonu e fontoe. Pleanga whaia le whai lele. Alu e vai. Alela na umatala malolonga alu le minsta vai. Mama le lei ato le fale fa. Ai oso atu, ai sui le tali ali. A fontoe, femai. Ele fai te alu e vai, tono fai te alu e vai, fa foi, mo mea lai fa fole. E sem kau kio ngei mea. O le si le nā whai tala wha atupu e lafi. Nā. O le si nā kangata e lafi whai tala wha atupu. A lewa maua uma pepelo ia mai pepelo lungo penta fai langi. Lewa maua uma. Tula e pao au o te. Ia, nai te sila fia. Nai te sila fia no sende te te oe. Lo Julius sui na wata umai o le a whai drug test. O te whawhetai ua maua tai e le fionga le li pale mia i te tono le pale mene. Ne ua maua tai ai. Moni au. O mai i fafo, whai ala tau whaasala le te tōngia, whai ala tau whaasala fau. O mai i whai fafo, ai lunga social media, a o lea la sa tali le fionga le li pale mia malanga ka peneta, o le a maua tai ala o tau i, le atu sa o mai te tonu. Ia wa tau vai le iai, se tu lou la vale ngana tu sao, pe wa vai atu le peo le pusi, le peo ni tama i pusi wala lafi solo, wa le mawhaina tau te tala. Mawhaila le wa maua tai ai i, a la tau pepelo, a la tau faufaunga, a la tau whaaleanga. Whaaleanga uma ia ngaluenga le leo lo tau mwhaile malo e ati na e ai Samoa. O le tūlanga o le toi alu o le whiunga le li pāre mia. I lunga o pēnta whailangi. Lea o lo tea nei e ana le tio ia ma lato peitai.
o mea umai fai mai na mafuina le toero le fiona le lilu le u fa mania umai to tono le ruva ya sone il fondo le lua la se sila man so tanta O e pēr no whai atu, matua i la ngona le fia. Mua mantua, o mai nei alato po kalame nei fafo, mai whai alato whasalaunga, ia e na o alato tangata lango e whai ere tau whaleanga ma toso whapautolo mta upul nei. Ai a o loi te tono le pale meni. Not only so se Samoa se vaipanoa o lo o mai moa ia le fono uswa Samoa. O Samoa o lo iei uma le teleo Democrat cause o ofisa uma konsula ambasa komsina i te tono Samoa. Ai le ngata lea o le translate i le tatou fono i lungo le Hansard le whaalongolongo o mai atu nuu o lalangi. E more powerful le network le maua te tono o le mauta fono lo o lato mea e whai. Le lau whaafofonga o Samoa, ma whaafofonga la langi atoa, le te le lao le esenga, le wa mai sa o le fionga la li pale mia. Ia, tula wa, whalor tala le ia, wa pipi ngutu, wa le mwhaintau tala, wa le mwhaina na whaali mea moni. Wa ngā le pūno no wai, na le nofo, wa peo ni tama i sumu, wa le mwhaina toe, whela ngā i solo, ina wa wa ai atu la wa whelora wa i male pusi lunga lau. o le mea tāua ma whanua tu sa lewa discuss lava mea ia na komumu ai ma whaaleanga le malo i whafu. Lewa man discuss tu tolu o le waa. O le se furu milion. Ioe. O mea ia na mai o ta alolo. Mea ia na lele kele. Ai baila i leo ia na whaitu tonu. Me kama i leo pingi leo kama i pusi. Ioe. Maua tai. Na winga tonu ana le tala tula epa, le sa tatou mai mua umale to atele le tau whaaleanga, saua le aiso ai moe la tau, saua le lau whaia, oka ni tau whaaleanga sa whai i le whai ngā malo, matua ina ai wa whaongai le fasti a tupe no des, ia le se fulu miliona le whamai, o le ai se tupe sa whata tu whaina, o ngā wa umana whaongai le fasti, i wa sa au loa sa unoanga a le ngō matua ia ali. Le ale me tau te tau te tala ini tau tupe o tau sa whata, le wa umana tufa, ana tau o te whisili sao, o tau malama. Me la le mawa e le o whaia se anganga mawa lalo po se anganga tief sosoani e whai onga o lunga o le tau whaaleanga anga il whai ngā malo. Yeah. Well, that's a simple solution ni me umane whai. Yeah, no matter what la ni tala toi o mai toi whaaleanga i whafo. Ale na wa mai sa o lava le fionga le li pale mia e o yana mi instale wa tali manino te leo mia. Tu sa o mai te tono le pale mene. O le malai e whai e la le wheta winga la lea. Fo folai upo le atunu ma wha manino ai mea te tono mo le atina e ino Samoa. Manino le wha mtale ino le one government grant. Grant, ioe. Ioe, lea ua tatu whanongolongo ni iai, manino le tua lalo le fionga le mista, ai ono. Lea la ua wha manino foila i tangata ni, aua teo lea manino, e iai pule a ongan wha ngā seina tupe. Wha ngā se tupe, ia le whala ua lea ia masa se tali mai, i le whai atu. Lea i le toe lokea e le komiti o a onga i tupe, aisia, o wha, ai mo o mia, e mai tenu o matua mai whai me ai, kuka me ai, tamati e la atam whai atu. Laso. Mantua whai tura e po, o lesi le maenga, sa o nei ma whaasala lau ma tau whaaleanga whai mai, ia o awhia. Nga whai mai o le a o ngā fuata maiti o le a whawhanga ta maiti le, e le whapea na o atu nei al fofolanga le fast whailo nei, o le paia inga e 5 tausanga o le paia inga, le whato a whapasir tala tupe, la a mata i loana, wa whai ia vaenga ta itasi uma pe o le nawa tausa, whailoa le vaenga fast. Alvei, tele o le masau le sa whai ir tau whaleanga. Le u whatino mnei la tiu te whai, ma le nawa tau o le ainga fast. Le la mele o maua.
wana le nofo. Ia ma tui teeth le me lau tu lai mai. Ia wa lan ba wa fele pepelo le si po ona le. Le na fai na talanga ile tulanga le pensini ma le swau ta le aina. Ma ia te me lo te ele i pipi mala e na tu manino fai dunga la sionga le li pale mia. Io o le taimina o le o te iei le HRPP, e te le i te le i o mai i le HRPP. Wa vai le mo le tau wha se ma le tangata tau wha leanga. E pi tasi nan ta upulena wha manino nei lua vai aso. O le o matalai o sioki lao o ina pulera, ia le o tatu vai atu ie. E le wha pole sa mo le tau, e o foi la i le tau ma le tapena ina o le foi, o le price control le utapena. A le fasili po le ale me o i tono price control, i le se lau sfulu le tau pusamo, e no wha manino o manei mea. Ai oe. Ia no wha mai mawhawhautu la epa. Oi na vesinga le price control. Yeah. Oi na vesia. O le whainga malo atu la epa. O le ala melo ni. O le whainga malo nei ale fast. O le o atu lato. O le tanga mea ofu filea ma mea umale nei. O le o atu lato tam whai e a uli. Ma nino ma ia whai ngofia mea mo le atu nu. I un sai mea ia talofa ia o si toi ina ui lena wala au mai nei te uma wala au iai. Oia le yo. Nei te watu ma le Victorville. Na si umanta o Colombia. Ia le no vai ato. O vai ato for interview mai mahana i Victorville le fua. Ia na le tulanga na le. Ia se e ini mta puna e te pena me e morta famun. Ia o le tulanga le famasingonga o le. O le vaianga ia ka lokainga o le afianga o le. Ia. O le whata walvane. Tu sala le lava e tawa nau le pe o le tu o James le a tua ma papali. Le dinai la vale le a foi le lato beo ai o le ala ao abe ilunga i le whamasinonga mawalunga le Supreme Court. O na lewa ieni a fianga mani whamanianga o ni money laundry le sa fea vea i le mele o i tamaiti o Vietnam. Ia ta losia ia tu mawai pia. Awa ne ta talaina i tua o na lei e malu pui e leo mana o e ta tala i tua i la tau nei. Ia. O te ta e sau comment te whai anga i tala tupe. O lau vai leo te lenga. Pe e ui ana fōringa me whi mei ele deficit le ele tala leo te lenga o tala tupe. A o lea la ina o tu la ile minsta o tupe maua, le revenue wana gei. Ma manino e sa o lea la tu, pat o leo te lenga. O lo le lei tupe o lo awina. Le collecting le whai te minei. Maua lunga tupe maua Samoa. I le tupe ma le pe o le forecast. Ramanga le iei le tatu tala tupe. E whaalango i le au ino tupe i ma le le mo mai. E tau nuu le vaai le marole i te minei. I le au ino tupe mai mauti noa. E ngā whatia e le talo tupe mai maua atua talo tupe. That's all. Malie ato toa i ai le whaasoa a le fionga le li minsta manino. Ia mantua. O i lātou o la wia la ia me tau tupe mai me tau finance, le economy, o la wia ia. Ia, lewa manino le lei. Ia paule mea o le tātou whaafo i le vi inga i le tōman whaaftai. I le lātou fo i atau ma whainga ina ia maua le whaasilinga ma ia maua le tātou atunu ule le lei a wale tā penanga o le lumana i o Samoa. Ia, mana ia.